Eh, hello guys, balik na tag road trip karon. This time mag road trip ta from Barangay Lanisi padulong sa Barangay Mati. Taberami sa Miss Oriental. Luag na kay mga dalan dre. Nag road widening lang sila dre bago. Tara, bani ko ninyo. Let's go. Padulong sa Hiraya. Ano itong last time na nag-backfly ko? Dire right to. Hiraya na. Chelsea.
pa ako nakasulod na to kay Booking Manila. So di ta pwede maka siguro if mananghid maka vlog siguro ta. Ara guys, Barangay Mat-I na dayta. Log na kay Mat-I. Silang public market. Mat-I public market. Tara. Weather karon guys kay sakto lang ba.